Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sang ralte Mizoram Chief Information Commissioner Tharatan Pulanin moi chuaw ngau lak lu ani Voikhan Mizoram District zongzonga draft electoral roll sang ni somni pani tar chu ani Intrical ta tuirial assembly bill by election a vote late naktuk jing daria ta chiar tran ani ang Tlasom pakot nuwa dali ko puya sikul enga mazat voina tangkhan hon tran le ani India chuan COVID-19 do konga hlotlen ro pui tak chang chhoze lin ridan na dos vai bel cha chuang a pe chuak to a hedin mun thleng thei tur ma la tu doctor nurse le thok tu dang zong te All India Radio chuan zana chibai a hlana heti rol hian shileng ala re lo wangin film khur chun zom zel turin ngai thatu te kan nge chewa vaccine dose la lakim lo te po la thwai turin kan nge chewa midang po la ve tura som turin kan nge chewani sakon pui lo thleng tura hian mai tuam na wa midang nai lo kutle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan hwa sia do nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei rengani tona chuan Chanchinthar ilawei thlak chun zamang u Mizoram Chief Secretary Tanga Pension Chuak Pulan Moi Chuaw Ngau Chu Mizoram Chief Information Commissioner CIC Tan Laklu Ania Mizoram CIC Palina Ani CIC Laklu Incomi Voinkan Assembly and Next Conference Hall Chief Secretary Charge Latu Puje Siram Thanga Additional CS in Nakai Shwaya Chief Minister Puzoram Thangan Rin Amathotiam Tirin Alalu Tani CIC Laklu Incoma Hian Deputy Chief Minister Puton Luyabaka Minister Le MLA Te Official Le Klomngai Pol Shwai tu te antela CIC post kum samruk panga tlin emo kum nga chung emo tho theyani pon to angin pulan moi chawng hian February sang ni somni pani thleng hun nei ma se thlahlui October thla khan voluntary pension in achuaka Mizoram Sarkar chuan CIC tan arwat zui nga lani Ministry of Home Affairs in Mizoram Chief Secretary Tan Arwat Pi Renu Sharma chuan Voikhan Aizawl aron thlenga Mizoram Chief Secretary Atana Renu Sharma ruat ani thui MHA hian October na somni pariat khan ati chuakani Voikhan Mizoram District zongzonga district som pakhata vote nei thei kum klingte ming chuanna draft electoral roll sang ni somni pani tar chu ania ayan du chuan mani bial tu ERO BLO ne na emo DC office emo CO website co.mizoram.gov.in emo en theyani he draft electoral roll hian in than nei mek na tuirial assembly constituency huam lova ashan paineria ta tar chu ani ang draft electoral roll tharbera hian Mizorama vote nei thei mi noi sari sing kwa sangre chani somni pasarian oma anjinga hian meichia tamzokin noi li sing khat le somthum panian oma mipa noi thum sing riat sangriat za somkwa panga anomani tuna hian Mizoram puma service voter mipa sangli zakwa som parukle meichia somsari avai sangli zakwa somriat paruka ommeka Mizoram puma polling station sangkha chani somli pasaria ommekani India khole tui diktak nakum January na khata kum tling tur ta chuan November tha chungin mani bial tu ERO BLO nena electoral roll in thun lo dil na thelu theni a online po in adil thayani Voikhan lungsen group hoi me roi tu ten an huam chung phai ruang kaya Myanmar ral plan ti an tloa an din munjir chian na yen tan puina cheng sing khatan hlan bok phai ruang kaya ral plan te chung ko pakwani in member somli pathuman ni a ton den muna har sana lian tham an tok lo ti an soya VC le wai me ten thei top cho in chom dol na tokin an che na tur in an saksaka mi in lo a anom bokani chom dol na le tan puina hi lu thalu tuk lo ma se phai ruang kai VC tele YMA te chuan har san na om lo tur thuan soya thei to patan puina pek chhozel an tum thuan soibo phai rong kairal tlan te hian an chung te anoma wanga pan an ni thule an thian de kalna ani awanga pan ve mai an ni thuan soini heti lai hian Longtlai West bial to MLA pusi ngun lian chunga chuan kar khadon thanga sangau RD block huam chunga ral tlan te atlo kwal nuwa Voikhan Longtlai West huam chunga hruite zole a che velaral tlanom te tlo in tan puin a hlana pusi ngun lian chunga chuan khotlang shwai tu te lemi puiten Myanmar ral tlan thin lung taka lodong songa chomdol an ngein apianga an lo tan pui thin chu lomamati thu soya ral tlan te po khotlang le ram in real bol na te za thiam turin acha ani ton den muna hruite zole a che vela hian ral tlan za som pariat anom mekani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani
Tuirial Assembly BL by election vote la te chunak tuk zing daria ta chiar tran ani dona vote chiar tur het ro mana engkim pe fel ani to ani vote hi government scholarship college a chiar ani nga counting hall siam fel ani to a dokan pasari omin vote la te hi round lia chiar ani nga result hinak tu ka ve puan kim man tu mani Tuirial Assembly bela in thana polling party te chuan in thana man ro EVM te chu him takin scholarship an thlen pui nuwa government scholarship college multipurpose hall strong room a dalu tin kalnan ngalani a strong room hi paramilitary force le Mizoram police ten chun zan zomin an vengani pon to angin inrenakal ta khan Tuirial Assembly bial in thlan thadi tlon te ka kalpui ni a vote om zong atanga za zela somriat pakhat point pahni pakuat la a vote somthum pali chu covid-19 shivei khung ran lai te an ni he bial a hian Tripura in beng bel to bru vote nei zaruk somruk pathum an oma anzinga pakhat ma in vote an thlak lawani MLA nilaya thia wanga Tuirial bial in thlan thatna hian political party pali candidate den muntur chu mipuin an real felta a naktu ka result puan huna in thana hne na lomnan kongzo khapani thu voin khan Mizoram CEO chuan thu chua siama CEO thu chua chuan vote chair zo a in thlan na chak lomnan kongzo phalani lo ba ka candidate thlan klenin aro hne na tanga certificate la tura ama emo a ayo tupo akalin mo mi pani ai tamin anzui phalani lo thu atar langani Aizawl Municipal Council in ahuam lo COVID-19 shileng a hluaru doklong na khwa te school honani nuwa Aizawl la po wina changkhan pol sang lam pol somle som pani board exam tur ta school hon chanani a Education Minister Pul Chandamaral te chuan board exam hi dan pa ngain exam center sanga board sai ngei tumani ti asoi Voina ta thar la khom tu te akom na Education Minister chuan pol somle som pani zirlai te chu offline mangnge exam tir an tumri thu soin academic session kalta po khan COVID-19 lengkara offline mangin exam tir an ni ati a pol dang te ro chu exam board se har sa deu ani po in board big tal chu offline mangnge exam tir sham an du ti soin chumi tur chuan ro man na po siam ani ati a exam tir thei nge anin be sei ti asoi bok COVID-19 shipui leng wanga tlasom pakachung anin khan nuwa dali ka puya sikul enga maza chu voin na tang khan hon tan le ani a sikul 10 ka chu Diwali zo a honani ang Delhi Disaster Management Authority DDMA chuan voin November ni khada tang hian tla zong tan sikul hon tan ani thu puangin zertir na le zirna lam ero chu online le offline in kalpui chhun zomani ang ati nu le pa ta chu anfa ta sikul kaltir turan nor lui an ni lo thu po soin anfa ta sikul kaltir emo online kaltir emo chu nu le pa ta thu ani ati a class na tum khata zirlai za somngai tam kai tir an ni lo tur thu DDMA chuan asoi bok Kerala a kochi khopuya tu kin lir the che suana thlenga kumsang ni som pakwa a Miss Kerala ta na thlan ansi kabir le first runner up Anjana Shajanite anthi a midang pani na takin an hliam bok che suana hi vitila bul edapali le arur in kar thlengani a police soidanin lir the ka ni nei chi hela tumna lama kar hi acha sual ta niarin ani Kumsani som pali tang khan sarkar lai pin medical college thar za somnga pasari den tur pomin hem project atan hian chengwai bel cha sing khat sang sari le noi sarok som kwa pakhat chuang ro mana Union Health Ministry soidanin heng medical college te pe felani hun chuan undergraduate tetan medical seat sing khat le sang ruk thela ombel thei dona tona medical college somruk pali pe fel to a seat sang ruk zanga siam bel ani to ani hei ba ka hian MBBS seat ti punnan centrally sponsored scheme CSS noya sarkar lai pui chuan state sarkar emo sarkar lai pui emo en kol lai medical college te ti chang tlunnan chengwai bel cha sang ni le noi zali somnga pakhat chuang a seng to ti Health Ministry chuan asoi bok Chanchinthar top nan atlang pui Mizoram Chief Information Commissioner Tharatan pulanun moi chuaw ngolak lu ani voin khan Mizoram District zonga draft electoral roll sang ni somni pani tar chuani Inrinakal ta Tuirial Assembly BL by election na vote late naktuk zingdaria ta chiar chanani ang thasom pakat nuwa dali khopuya sikul enga mazat wina changkhan hon tan le ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani